Kadang-kadang kalau kamu sudah tersenyum berarti kamu orang sehat. Ketutupan wong tua mejantan akeh sampun kirang tuno ring kawetanan bayu sabda hidup naturang sogol ring idodane penonton santukan asa puniki tidiang lunas pengampu ngui satu sane presidio atur rahino bunyi nemangki memurde pada mupuk
Kurang Prabu Sandi. Om Sandi. 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 Yang merenang sarung
Thank you.